tun tuma chuan hriat zawna lam hoi te pawh aniang chu tiang lam hoi chu Arsenal chungchang chui bingin kan soidawn ani a thlir tu ten kan hlok pui kan beiseya a top thlenga kan ngai thlak lo ero chuan kan soitum tak te pawh a chiang lo mai thei ni chu wangin he kan topic tun tuma kan soi hi a top thlenga ngai thlak tul thil ani ti ngai thatu ten kan lo hrem hasadawn nia English club langsar tak zingami Arsenal hi tu hnaya beisei angin an che thatok lova van neina in azui me ulo chu wangin an mania rin na ompo anging tran mek ania result a lom lo na tur a om fo nuin team ho tu lok zingami a chuak le boka tu hnai an boruak thlirin Gunners tan lom na tur atam lo hle Arsenal hi an hniam ta viau chu ani ho lo na in engemaw an mania hian rin ti hlo lo tu a awma an mania ro a thalam kan zon chuan soitura om treu ma se tu hnaya an result a thatok lova chu wangin alom om lo lam hi eng thil chia nge ni bi chiang vele donang miang Arsenal hian kum engemaw za chu English Premier League no moi an choi talova sangni pathum sangni pali season khan invincible champion ni in kha English Premier League ka an champion hnung berania tuna hian kum somni zen zone chu English Premier League champion no moi an choi talova tichuan Arsene Wenger nuwa Spanish coach Unai Emery an ruaya an nuwa an player Louis Freddie Youngberg kan match ruk chung team akai hruai lea chumi hnu chuan tuna an roi Mikel Arteta hi an ruaya Arteta hnuaya hian ma an son na sa hle champion beisei lian ngam zinga anin hlang kaya an team quality na sa takin an ti sang thar season kalmek tel lovin season hnung pahnia phei chuan English Premier League ka pahnina season an khar ve a hun tam taka champion turarin kaiber an ni phak hiala ma se a mor an bok fu thin lo awangin an tumram an thleng lo le thina tun season a beisei na sang jok nen bultanin champion turarin po an hlo hle ma se English Premier League ka match som an khel tling chau tia an tan kong a har cha zual ta maya statistic atanga te phei chuan Arsenal hian tlak niam na lai an nei ti alang ta hial season masa khan season tluanin match samthum pariata draw tumnga klom tumnga an neya tichuan point ni in champion Manchester City an phak lova pahnina season an khar tun season a hian match som an khela tangin draw tumthum an nei der towa klom na match po tum ni an nei der to bok chorwalin Arsenal hi an tlaniama an result a cheta sot ti thei ani sangni somni pani somni pathum season khan season tluanin Arsenal hian klom le draw tumruk ve an nei boka chung te ngai to phei chuan season kalmeka an result hi season man zo tak pahnia an statistic nena khai khinin a cheta hleya Arsenal hi an tlaniama ni ma se heti chung hian he thilbi ka hi chuan ri an la pe love an maba ka hian an result a that chuan season liamta a an klom zat le draw an nei zat angte hi heng aya tlem hi season kalmeka an la nei thei kan ti mai thei thil om thei ala nia chu wangin a thalam beisei ta photila kongdang soite ang sangkha zakwa somkwa pali kwanga season khan English Premier League ka Blackburn an champion ani kha khami season khan match masa so man khelin Blackburn hian tebula ma hroi tu khel tlem jok ni chungin point riatin an phak lova ma se season to ba ero Blackburn hian champion no moi an choi hetiang deuh chi a match masa so ma tebula ma hroi tu phak lo na satak ni chunga a to pa champion no moi choi to dang chu Manchester United sangni pathum season te Manchester City sangni som pathum som pali season le sangni somni pakhat season te kha an nia United le City te hian heng season a te hian match masa so ma te bula ma hroi tu point rukin an phak lova ma se season to ba champion no moi an choi thung chu wangin tuna Arsenal din mun en wang ta ila te bula ma hroi tu Liverpool in point somni panga Arsenal hian point som pariat an neya point sarin Arsenal hian an phak lo mek an kar azau ruviau mai English Premier League chanchin chui kirin match masa so ma te bula ma hroi tu point riat laya phak lo ma se atopa champion ta si hi team pakhat chau an la oma match masa so ma te bula ma hroi tu point ruga phak lo annuwa champion no moi choi team pahni chau an la om boka City in an no na wangin point ruk gap ma se champion ta si hi tumthum a om to ani
heng thil thlen dan te ngai tua wang hi chuan Arsenal tan hian aol sam lo zual don hle ti achianga English Premier League a hian champion tur chuan he in elna kum sam thum chuang khel towa thil thleng tam lo tak thlen tir angai to don ani Arsenal hi season kalmek English Premier League a an match na nung pathuma an chak zo lo veka Bournemouth laka an tloma Liverpool an in ne tok puya Newcastle laka an tlom le tun season a point som thum hlo chhuwa thei atangin point som pariat an hlo chhuwa ka point som pahni an hlo to season liam ta khan point som ni panga chau an hlowa season liam ta match som thum pariat atanga point an hlo zat ve don kha an hlo der towa match som chau an la khel chung hian he statistic hian Arsenal hi an niam ta hret ti atilang chiang hle Arsenal legend jingami Martin Keown point soin season kalmeka hian thil tam tak ti turala oma ma se Arsenal tan hi chuan kong a har sa zual tabik tuna hi chuan an mani anin dem atula season ni liam ta kha chuan City tu ber ni ma sela tuna chuan khatiang kha an ni to lo champion tuma in na hian an tel lo tan mek tun hi dressing room boruak a hre om lai a har sat lai tak tur po ani tun season a hian Arsenal hi an ding chuak thatok lova champion khelin an khel lo atia an club legend hian Arsenal hian tho chhuwa that an mamo ti omjanei takin asoi then khat chuan Arsenal hi cha chelluaya soitur po an lani emoni hetia khelwak chu kan ti mai thei ma se Jeremy te a hmuna chenchil le official te na report an siam kan zuya chu kan hriat na ti zawa mizo tongin kan soi ve mai ani ti hreta ila ti chuan season kalmeka hian Arsenal hian su nu an hnu chia a chelam engthil nge om reng point claim te in thur chuak talokila Arsenal hian English Premier League a match an khelna hnung paruk atangin match lia sikhat fain an nufual masazok an nia hemi hun chung kan soima an match somthum pakhata khan tumli chau sikhat faya nufual masa an ni chumi omzia chu match somthum pakhata an record chelam kha tu nai an match na hnung paruka an nei tling le man ani Arsenal hian English Premier League ka khwalmuala match an khelna hnung pathuma goal an chhuak masaveka kumsani sompakwa December thlannuwa away match pathuma azon zata goal an chhuak masak le na masaber ani heibaka hian tun season big nilo season liam ta chanhulam telin kum in sangni somni palia English Premier League match an khel masak somni panga a tum khat chawan kloma tum somni pakhat chakin tum thum draw an nei ma se khaminu khan match thuma tum ni an klom atoi zonga soi chuan kumin sangni somni palia hian Arsenal hian match somni pariat an khel towa chuta chuan an match masa somni panga tum khat chau an klom lain an match nu hnung pathuma tum ni an klom ani heibaka hian kum sangni somni pani mei thlanhuwa khwalmuala azona an tlomna masaber an tong bok heng hi loda thata po ni ila kidangin an niamna soitur ala om cheu mai season kalmeka hian English Premier League ka Arsenal hian khwalmuala match nga an khel towa chung match nga a chuan abel khomin goal khung tuma goal shot somthum pasari chau an neya match tina goal shot pasari point pali zel nei ang an ni chuwangin English Premier League club somni in elna hian khwalmuala goal shot nei tlem lama Arsenal ain Brentford chau hi an niama goal shot tum somthum Brentford hian an nei Brentford ti lawa Arsenal hi an record a cheberani hei hian thil tam tak a hrila Arsenal hian away match ha chance in siam an har sat ta hle ti alang chumi ina kentel chu chance atam tok lo chuan goal khung tam a har sa Arsenal hian season masa khan an match masa soma point ruk chau an lawa tun season a ero an match masa soma tangin point som pahni an hlo season masa a an point hlo let an hlo tlat to ani English Premier League ka hian tun hai season som en big ta ila champion team in point engzat nge an hlo chua point engzat nge an hlo thin ti te ahim china ngai ti te thlangin kan hriat thiam theina turin soifia don ta ila sangni sompali sompanga season khan Chelsea an champion a point somriat pasari an hlo chuak point somni pasari chau khami season khan champion team khan an hlo ani sangni sompanga somparuk season a Leicester City an champion hlola point somriat pakhat an champion pui khami season khan point somthum pathum an hlo ani sangni somparuk sompasari season khan Chelsea champion in point somkwa pathum an neya
point som ni pakhat chau an hlo san hi som pasari som pariat Manchester City an champion a point za lai an neya point som pali chau an hlo ani san hi som pariat som pakwa season a Manchester City bok champion in point som ko pariat an neya point som paruk chau an hlo san hi som pakwa som nia Liverpool an champion a point som ko pakwa an neya point som panga chau an hlo san hi som ni pakhat season a Manchester City champion in point som riat paruk an neya point som ni pariat an hlo sang ni som ni pakhat som ni pahnia City champion in point som kwa pathum an neya point som ni pakhat chau an hlo bok sang ni som ni pahni som ni pathum season a Manchester City bok champion nein point som riat pakwa an neya point som ni panga chau an hlo ani tichuan season liam ta sang ni som ni pathum som ni pali season khan azona avoili na turin Manchester City an champion a an point nei za chu som kwa pakhat ani hemi season hian point som ni pathum chau an hlo he statistic en wang hi chuan English Premier League a hian champion turin point som riat panga tal chu atlem bera nei angaya chu po chu a him lo thei hle a chan chu tu hnai season thum liam ta khan English Premier League a te bola pahni na ten point som kwa pahni som riat pali le som riat pakwa an neya chu wangin a lo bera English Premier League a champion tur chuan point som kwa tal target angai ti te po in soi ani thina thil khen to dan en chuan a om hle heti zong hian soi ta bokila English Premier League a hian season man zo tak nu hnung soma tanga alan dan chuan champion turin point som ni pathum vel chau hlo athianga Arsenal hian tuna hian season kalmeka hian point som pahni an hlo tling der to chu khel soma tangin ania khel som ni pariat lai an la neya Arsenal bi kan lu chila wangin club dang soi kai talovila Arsenal hian champion tur chuan in siam that an ngai hle tuna hian Arsenal hian khel soma point som pariat an neya match khata point pariat zel lo chuak ang niin season khata match som thum pariat an khel do na chu wangin season kalmeka hian an match masa som ang zela an kal chuan point engzan nge an lo chuang match tina point pariat zel an lo chuaka chu wangin hetiang ang hi chuan season topa point somruk pariat point pali chau an hlo chuak dona chu wangin tuna an point hlo chua dan ang chuan an tan champion ngai na aum talavani point somruk pariat champion pui English Premier League chanchina an la om ngai lova chu wangin Arsenal hian in siam that an mamo hle English Premier League a hian ahma deuh khachuan champion turin match tina point pahni pakwa vel lo chua ngai thin angin chu tania ma se Spanish manager ro pui Pep Guardiola alolan nuin English Premier League a champion turin point tamjok angai tatlat maya match tina point pali paruk ve lai lo chua phak angai ni in zirmi te chuan antar langani English Premier League a champion team om to te point lo chua dan chorwalin an match masa soma point som ni pahni point panga ve lo chuak angan niya Arsenal hian point som paria chau an la lo chuak lat lutuk lo ma sela tran an ngai hle Arsenal manager Mikel Arteta hian an chungchang ti hian asoi ve thunga season masa khan kan match masa pariat pakwale soma te po khan point chungchang kan soi ngai lova tuna po hian kan soi lowang apoi mo jok chu engtin nge idon son ti hi ani tuna kan ril ruwa omte hi soifia emo acha na zon emo kan tum lova khelmuala lantir kan tum jok ani champion no moi choi be seina lam ni lovin Kartin keimania athaber lantir zel tuma tui halna ani voina ero keimania athaber kan mulau tin Newcastle laka antlom nu khan asoi Arsenal hi English Premier League season kalmeka hian an champion theidon lo ti lam kan soi lova chiar kop dana chut point an la champion thei chiang ani ma se English Premier League chanchin luite hein elna thil khen to dan te ena zirchian tak chuan Arsenal tan season kalmeka champion ahar sa to dona champion tur chuan anvan nei telviau atul to ang tin thil khleng to te be chanin Arsenal din mun kan soifia ania kan chui zui na hian riat na tam tak min nei bel tir kan be seya Arsenal tran lo lam ani lova Arsenal bi kan zirchian na report le a chevel thil kan soina mai ani Arsenal hi English Premier League a hian season kalmeka an champion ani chuan English Premier League chanchina match masa som nulam mangro pui bartezing ami an ningei dona chu tuna an din munin langtlang taka a hrilania an champion talawani chuan
bul an tan that tok lo hian na satakin ngong aneya pom tur ani bok ome ole khatichin kha tun truma Arsenal chungchang te English Premier League ka champion turin engchin nge him ti chungchang te thil chu le poimo dang kan ham thei te chu ni ro se